Ko korke ho whanga mai e talamalo e whanua ka mai ngahi. Tala whatapu ko toa pe ko whatapu atu me he polokalamani ka ata whainga maari e ko ni ke whahoka toai. Mō polokalama ko e whatu whanua whau ki he
e whiawhini, pia malo mo tau mao e whiawhi whakoini. Whatanga pe ngulere pe ngā hinga awe kotoa pe, mo whahoko mai pe mi apina. Whitu ke lawa whanongoa e tau polo kalamahi whiawhini kua te taitai lerei, mo e taitai loto whiawhia ke tiki mo tolu. Hono kotoa pe. Taim tatau pe, ko whahoka te polo kalama koini, pe mi o kalani no sila, pe aku taitai lerei, e whawhonga koe tonga ta whitu, paula pi ventu piukala. O kuma polo kalama pe mei nenti fisi, ne flau kei. Ai o ku mau whainga mari I he whiawhini ke whakatara noa ke te ia pe mei nenti. I he taim te tapu ko whiawhia ke tau tere a piveni I he tau proklama he ahoni. Malo tau mau e ahoni pia malo e ngā welahi pe mei hena I piveni. Malo mo ai whiawhalau a ki holo pia lava ke whakakato ngai whatongia. Ta I he mou whiawhia ke piveni, whiawhia ke ai whatongia ku fuesia me mei hena. Malo pisole, pa malo e mawhika maari. Ko ia kore te piki ku whanga te pe whakatapu. O ku... Ko ia, na ku wholau mai ane u. Okay. I me whawhamiri pe hen pau toki forward ki wakalane e moni. Kau. Koe tau whataha pe ki weke sin pa mo ku whanongat ki Korea ke tānang tūnga e ki tahi ni si taha ia me Korea nai osi nea koe koe konga pe ki breaki mai koe ni ki poaki pe me whare area koe whakagato e whanki o te koe whainga maali e le lei pe moia e psio koe oset ma ngahi hopo koe ne ngai hopo koe ne bribery o kua tonga lere te weekend ni ui kaha o tu e mau mai umea koe I whepoe na mau hufi whuka ne afi pe tok whai whakawha I koe kau whawhawha I he topelulu ka hau ai ko poaki au ia te utok whok mai pao whakawa I pe au ia he taimi te utok whoki mai ki whare area e koe oi pe whakawa ia whiri ngai ko miti pe a moi tari wholofola pe a mana tau lui pe a whare area ia ki e laina pe o maas e pere te ua te peke ke patse te tau whapangfo ko ia koe lama pe whuka ki taimi koe rahe ho haa mai ho kau whanongo ke e whaipeha ki updating hai mea kua hoko ka ke taki mai pe solo ta program Koe tūnga ko kui ai koe a whalearea I hene tuu koe ia na tau whataranoa pe whakoloto ke ta talanoa he tō wholofola ka kou mana tuu e kwhaki iho o whamatala koe ia mahalo e toki whai whakafuaka wā ki he wike ka hau ka konga whoki e tahana na ai a konga na ki whamalanga ai I he Filipare mia ko hinga whoki he ko totonu ke ulaki o wau ia ku whai whalearea pia toki whai ngahi o wau ki he whahinga o wau ka totonu ka pau o mahu inga ai fuakawa hange koe ni kutau sio ko kia ki kau minista kone ausi pe koe hono whiri ki nau tolu pia moko I kia tui koe ulaki whatongia pia ku whakahoko koe whai nau fuakawa ka lawa ke nau hoko koe minista ko whare area hange ko sio o kehe ne tuu mo lava mai kai hange ko whakamalanga na ke whai I he Filipare mia mo mea kotoa mai ki whare area ke whiri ho mo pare mia ka tia ke mo fuakawa mo toria ke mo whai ngau I whare area talbe no foi whiri mo tohe kakai pia mo hau pe moia ka kunga ka whia mau whoke mo fuakawa ko ni na e hufi whare area te hufi pe ia koe peke mo fuakawa mo toria te mo toki whok me mo tolo whai ha mo fuakawa
i he wiki ka uhange ko whamatala. Ai ka ne tu ko ia ku o ku fe le vai ne tu o ku hange pe mo la pe mo tolo fai nga we fa le area ta fuaka pe toki fai pe fuaka wa ha fai nga mari toki atake fra fuaka wa e mo to fa le area ko lo ape na si fili mo to ka kai ke mo hoko ko fra fonga fa le area. Ko isiu mo oni fokien. Ka koutui ko mahu inga fokia hono o hake o hake ko he fili. A ko na fili e pa mea. Ke whakatontonu ia fonga ngā ue. Koe tutuni koe me he whamau lahi. He kau aki pia mo e fonga ngā ue a wharearea. Ko pau ke whakatau o lunga a tutuni ngā ue ki he konistu tone. Ka koe mea whaki ka ianga ilo pe nai mao ke isi a whataimi pe koe kau me mi pa. Ai whaiwharea koe kupuni manoa ei o konistu tone kua pau ke ne awhio ke ne whaka nofo ai me mi pa whiri hiri hono whakatu mai me he wharearea. Aia koe foi whakarea koe ia ngā kua ngoi o hala rewa e mau kamata tae whakafuakawa i ki mau tolu. Kaike, kana e uhinga pe ko hake solo ke whakatonga. Ko tui koe who'ou pe koe foi konga ia e foi processi who'ou ka au. He koe tok fuakau he os ai whili la. Koe. Ai ko kuanga e ku whakau kau nei kai ke whakatoka ngā ia he kau whakafofonga. Ko no inga koe whoianga maheni. Koe whoianga maheni koe ospe o e whiri. Ka matarewa e whatu e ongo kemia. Kemi ai ngoko ngā ue ki ken whakatau hos. Ke whakatuutua ke pare mia. Aia ki au na mo ua pe kau whafofonga ia. E whoianga maheni ko ea pe moe tala noa i pe mawhai. Ka eko me koe na uhingo i kai. Kai mamao au pita na whakau me he ne whakonistu tone. Ke nau hanga whakatoka ngai whoi. He koe toku whakatoka ngai hake pe whoke au kia he aho ko ia. He whanau ke whamalanga koe ai sea whakataimi. O kai ke whakafuakawa i mautolu pa ki turikai e whakaukau o kai mea whehalaki. Hono uhinga hero mea wana pe whehalaki. E koe taimua na uraki hua tuai na e mea na whemau ke ureisi. Whekau aki pia mo whaifuakawa whakatonga. Mo whaifuakawa whakapalangi. Ako mea koe na whahoko mai he sea kau. Hei kai te ulawa o rea i whare a rea. Kai ua rewa ko whakafuakawa i au. Kana uwhenga pe whakau ke o mai e ko whakau kau. Koe no tuu koe o e talangofua kakato. Mo tuu koe tururi loiolo. O kuna uhinga kehe loua naua. Kau tonu anka au. Whaka matea ki whanua. E tururi loiolo. Kaike. Ko uhinga nei whakawhetau laki ia i taimua nei pe mai e he sea. O kui kai ke whakafuakawa i mautolu. Pea toi ua ki patala mai rewa. E kai ke whakafuakawa i mautolu ka mauhuat ke whakapouri. Huat ke whakapouri o whakapuri mai. Ai mau whakatu mai hapare mia. E ka mea hoi na unofo ko o he foi ki peiti e whakaukau he foi taimgo ia. Ko toki osi hono katoa ngai ai futau teo ne manoa ai konistu tone. Pea mo no recommitte hene a fio ai whanua ki he otua. Pea mau mai en ke whakatu ai pure anga ke te hanga whakatu e whanua. Pea mau hu mai toki whakapu. E whakapouri o whakatu mai me ai. Ai na ongoi pehe.
So hange kai ke tauhanga operationalize ke tatau ai tau ka veinga o foto ui moa mai mea tau whakahoko o ke ne turi fo ai ka veinga ai ko winga ia ko wanga ia e tari ko ki ho whalawe mai ko ia ka moni au pito o ko tui solo he kai toi hoko mea ko tui ko e lava fai whenga o aki e ne he fo i tau e wha ko ni ke whaka ton ai tu ni ke alain falere ke ko ni suton ko kapau te whakaton ne au ke i hono whakotu e pare mia o whakano whakon tai whako ni sutone he nega ke whakotu e mei whare area ano ngā ke institutionalize a whare area ia ke kakato ai o ko hange ko e rea ko me ensine au pe nea mo ko whare kulanga ke piliki ka ko whakotu unga piliki o ko whare ai ko mautolu ko ka whahofonga ka kai nea mo ko whare area o ku langa aki ai ka whafofonga fili me ngahi wahenga ka ko whakotunga whafofonga o ko whare area ai o wifi processing kene to hanga o whaka kakato o lau lewa e whape ko whakatahaga ka whafofonga ko whare area ka paurewa na kai ke whai mea ko ia ai ko nau eke ko ke se whatai mi ko mau whotu ko ni meishi o gui mai dol ko ha apa te ke mau whakama o ki whare mawahe to i whare regereka ai ko kuinga he kai ke te mai ko distuto nei ia e pe ke whotu mai me he whare area whatai mi ka ai ko anga e ku tio o totonu ke ura ki whai katoa e whai whakafuakawa i katoa ka whare area ke unga ke nau mau whai mo one e nau whakatutu o e pare mia o e aho ke whai mo one ke iku melie ke he whanua e nei whai ke atakai ko whehui whoke taha e solo hui ngau tau whakawai wai o he whai o wau pe ko e manifestation of fear of God ke pehege tau pehege ko hinga hono o mai foi fekta ko ia ke unga ke o te tau ai no aia o te tau fu ke fa pori o fa kau i mai mei a tau mata no ai mama e fu te pile anga hono fatu e ka o e fono wa mai fu Koi. Ko ngā whukia ko wakai ki ai he taim tau tala noa ai ki ko mahino i bea uia ai tuunga koe nei ai sea whakataimi koe na ne whai koe ai tataki koe whilipare mia. Pako tui koe tuuni pia ko ange ki ai ke ne whakahoko koe ke te fuulahi a te tuunia na ange ki ai ke ne whakahoko. Kako sio koe ke whaka whakawawe koe ka minister au te la pe whakawa hato api, whakawa he office pare mia. Peko whia wheitu o ku koloka, aloa te kau whakawa ki ai, pia moi whamiri kunai, o whai whakawa ke whai mo os whai ne whakawa. Ai ko whakau atu ka pau o ku totonu ke whai hano whakalere i ngai, o totonu ke osi pe whiliwhare area, pia kamata rewa hono whakawa e kau me mipa whare area, peko hea whaunga, peko mo womi koto peko whare area, pokawa tahata hai, ko ngā ke whai mo osi whi process koe, waho pia ta. Pia mo toki mātu kurewa taitari ai ke whilipare, mia peko hai whainga whaunga, ka kuhange ko lau, mahalo koe mea peko totonu peke whaha wakai ki ai. Tuke ka pau ku te mau loto pe mo tole, ka whaonga whare area, pia mo whare area, ke mo ngau ek beanga maheni koe ni kutau whanonga mai ai he ngahi tau koe ni kutau whanonga mai pivene. Ko ia solo kai ko fo uye nia o se whakataimi mantu ko fonga nga au o stohi ia i he tohi tūtūni ko amanaki ko
Koe amanaki ko nistu tone, te nau tohi tu ni, ke whakatau o lunga ki he fie mau ko nistu tone. Aia koe processi a koe nei to ton ke lava tohi aki. Ke uraki ka mata, koe osi pa koe whiri whare area, o mai o whakafua kawa i ki nau tolu, ke nau hoko koe whare area. Ka koe fui fua kawa koe ia, pe toki whiri lewa pare mia moe kabineti mei whare area. Aia koe fua kawa whika uraki au to ton ke uraki whai. Pa koe taimua toi whiri nau tolu ke kabineti, toi fua kawa whika ua ia. Ai uhinga pehe. Ke uhinga lele, so wase fuakawa ke kabineti, ka koe kabineti ke whiri ke whare area, to fuakawa a whare area he uike ka hau, ke hoko e whare ko whare area. Ka koe osi kabineti na tolu itua whare area. Pena osi whare mia itua whare area. Ai koe uhinga e poini, koe kehe, hange pe koe glau, matui solo koe taha koe mea na akuhanga whatoa ngai. O kuhinga i tolonga i tau palpare ma. Koe tau ato mui ki hanga mahini. Kou tui kawau ke whafonga. O kou pore i tātua lahi e mea koe hanga mahini. Koe uhinga pe koe fie ilo, pe koe fie whekumi. Ke uhinga le rei pe kono makatuunga. Koe fo hanga mahini koe. Koe tu ufoko ni ai tau wholofola, na e whahange koe na ke talanao ke he kamata, lava hono hufi ko ia o e wharearea ke kamata. Ai na e whakahokoi he tau pure lulu. Pea nai ngana kai ke haere mai ke tu ika ku o kuanga mahine aki pe, ke taimi koe ke ne haere ai ku mea mai pe kau no pere, toko tolu, o nau lau e tau wholofola ko o mai. Koe me koe ka kāna koe tau wholofola koe ni ko o loto koe ke o hake ke tā whahawakai ki ai. Koe ne whakahoko mai pe, ai o se pene ngahi whakatapu pane whakahoko mai ko whiri fo ke pare mia fo o, mo e kabineti fo o, pea mo sea fo o o whare area ke hoko ato aki e patongia. Pea o se koe pea, koe me koe konga kulolo ataha i he tau wholofola koe ni, koe ne pehe o kou to o pe, koe whakatokanga ki he whare mai whanua, pea ma ngahi kupu i wholofola. Pea o mai rewa ai kupu i wholofola, me koe konga ia o ku lahi taha koe i he fo i tō wholofola koe ni. Koe ne kamata aki, koe whai totonu, ne haki aki i hapure anga, ka koe whai hala, koe maa anga ia o hakakai. Ka toko lahi whai totonu, o fia kakai, ka o ka pure ai anga hala, o ku launga tuu ai kakai. Koe pure o ku whakaongo ki he rea kākā, o ku anga hala kotoa ai kakai o ku tauhiki a teia. Ko ku wakai e tu koe ki he ukonga koni o konga wholofola koni na e whiri, e hene awhio ko tu i o tutonga ke o mai ke kamata aki. O ku kamata pe mo ne tala noa mai i he whai totonu, koe konga e ke ne hake aki i hapure anga, koe whai hala, e mai ka kai e whonua, ka toko la he whai totonu e fia. Maha ko tui tala noa e wholofola kani ke he kautaki, ka toko la he kautaki whai totonu, ka kai whai totonu e fia ka kai e whonua, ka au ka pure anga hala, e launga ka kai, ka taimi launga ka kai, pure anga hala e launga ka kai, koe pure ko ia ku whakaongo ki he rea kākā, pa pehere wai ko ngai wholofola ko nei o mahe tui, o kuanga hala ko toa kakai, o ku nau tauhiki hataki o ku kākā. Pipeni ku whewhe ho wakai ki he tō wholofola i he hufi ko ne whare area he tō pure lulu. Koe hai direction o ko mahe tui ki tau ngai. Koe e solo. Koe hangi pe ko ni na ta kamata mai aki, ai mahino o ku mafuri anga maheni, koe ki toi anga maheni tō wholofola. Ku fo'ou ai atau hao me tō wholofola. Ka ki au e solo ko au, lai ki whaike ki au e ki kau whai ngō wane asi, e ku fia.
e ku fie he ko no inga he na ku ngoi na ku ngoi au pito e au ai apa te fa foki pe fa nga wagi ai o pai fie ma fa lao ia ke ne hanga o tuhu i mai ke osi ho kai pa ke fan o ke fie ma fa lao ia lau mali ia na kuongo ia yo ko fenga tai ia fa area he ngahi mea koni ai ni ko nai ha wa to fo po ini foki he ku ke o mai pe ki fa data pe koni he that's the very reason one o fa tau hosi fa tau hosi e o se pe ko ai fili tala to lai ko me o fa mamani tala to lai ko ang ko foi nga pe ia foi nga pe ta kana kai fo ke tui pe ke o mai halao ke ne ta off he ko nga ko fu o nga sol ko ke hu ta ko pe he ko fai do nu te de ha ke aquí fo no pa ko fai ala ko maanga ka kai ko me ke to ya ko i mai pe to ton ke ha o tanga ta ko fa fo nga de o silo me ko ka ko tu ma fa o fa ya kwa o ka ya fare area ke ha we fa kau ge me ko ni tu ma fa o fa ya that is very basic 101 ka ke to ha ai ha we fo noa o fa manatu mai ke ka ke fo noa ke o se ka i pe fa no o ke pe o ke pe ko tuunga le ia na mo tau fa na u so ke tau no o spe na ga u le da to ke pai pa fa kai to pu ia ta tau to pe mo me ko no ho ha me ga ni afio tau fa i longa e tau ke pe fa ka civilize he mama lo tu mai ako pada tu ko talu e ku hu mo ku talanga he me agoi ai mahu inga ke na pule i le fo na ka ke na ku te ke hu ki fare area na ku paka kau ko e paka party o na paka kau pa ko ta mo na hu ki fare area po tu i solo te bi kolo pe ko ia pe na lava ha mai na ua o ko fa tonga e hala fa kau ia o ku ma upe e ka kai le he te pire ka no pere ma upe ka kai le he te pire ai ka kai to e ma upe mo ko yo wa te pire ka no pere to e ma upe mo ko yo wa te pire ai o no fa ka e anga fe ke te tifeni e pure le rei ka pau ko te ka nga fa fo o ai ko au ba si ko fie la ya ko fa no ke to fo la ono winga he na he kone ko tau pe ko tau potahaya mahino wa ya fa inga tu ma fa society aku ke pe ke hoko eku para amu di mani ko hame ake ke tokanga je ka utaki ka ko to fo na me how fo noa ki au ko fu me a pe na o tonu pe ke o to hela ai te tonge ai ko winga ta no so ma winga ia he mafuri me anga maheni o ha o me go ni o very contextualize ha o tala no ma he foi me moni ko no moni ka pa te hanga fato anga anga u to fola me ane fe na ma tala no ma he langa nga we langa ya ko langa tux ai me so o se me u me ayo ko ke ola yo ya me ya fua ai ko sio o fu mama no hul mai ke fonwa ta to don ge ta ma to don e ka fare area me ka ta ke fonwa ke na ma ya tati
ke toi hao o toi whakamanatu ki he fukau wako lelei fukau o kua ko ka kai whalaranga ke osi ho mō ka ipa mō o whanau osi ho whakatau pa ke hao mo VCT ko kuhinga ko whai totonu very basic kai ke upo yau ka po ke ka lau te whasapate ka ure ka koni tau ono tau fitu na wili rere mea wani uno me whamanato mai he mahino mai o kai ke whai ko poi niwa aku ko konga ia fie aku to folo ko mata a mai pero te hanga he na fio puto notice pare bia se fale area au fonga me ka minister put mo notice he kai pe ke lava ke o mai moe ai ko na fa area educating the mind without educating the heart is no education at all. So o mai ene mau inga. Ike te mo mai moto mo ako lelei u mea katoa tau kei mo se mau e boui kai tuange ai foi dimension ko ke fai toton ho nga. Ko pare malahi ai solo hange ko tanon ke malai ko puna vavau. Okay. Na ia kau investor na nau. Ko hanu kau investor. Ke time na aku panselia e nau kontureki. Ai lahe silin na nau totongi ke kabineti mo kau pafofonga na nau fenga aki ke hui project ko. Okay. Ai ko folofola mai aki. Ke kage mea ofa. Ia au ko fonga ia ko ia solo ko lawi fo someone observe honi to mai goni ki fisini. Ko longo aha mo ko fa fonga na ansit. Na ansit na do fe fili fale area go na to os. Aha mo. To me pe pare mia ya o to fa no fo na to ge na tuunga. Kai to ke me foi me a na tau ai go to longo a to mo foi me ta tau. Kai to ke me ansit go kai ka fa fonga. O mai taha algo lulu tai o mai taha algo banke. Ai ni ko taha no ai. Kai ke tu ya wa me ai to ha taha tala mai o fa. Ngana de ton begin now. Ko e foke ngahi onua. Ko ngai fonua ko ni mulini. O kulava o uestia ai kautaki. Pe ko smahino ibe he kakai. Ihe mea koe tari ngahi mea ofa. He ngau e ke ngai businessi. Ai nau tu mari whaka businessi. Nau la bena tol alo uesi ai pure anga ko ia. Ihe taime o ku nau whaua hana o ngahi polisi. I murini o ku alate polisia na ton ke pehe ke lele ke kakai. Kako ngā koe nau kau sponsor nau toria ma ngahi mea ofa lalahi koe na whai ake nau campaigni. Koe ngahi kampania koe e uesia nau tol pia holo mui pure anga me polisi ko ia. Ko ngahi mea ofa. Ko ngai ia ko sio o ku mana tu ia he to folofola kona tu I kene te mama fai mai I he folofola koni nane lau me to hitapu. Ai ko nga whaka osi koe ne to folofola na maari e petu mo mahu inga. I kai te ke le ei ai whakamau, i kai te ke whiliwhili mānako, i kai te ke tari ha mea ofa, he koe mea ofa o kune whakakui ai mata o kau poto. Mo pikoi ai mea ai totonu. O ia wea ki nau tolu o ku whakotu tu unikovi, me kau skalaipe o ku sila I mea whamamahi, ke taofi ai masiwa me he tangi ki he nau totongi, pe ke whaoa ai totonu mea te ki nau tolu I hoku kakai o ku tu tāmaki, ke hoko a kau witou ko e nau vete, mo folofua ai tamai mante. Ai ko ngahi konga ia whamui ia ngahi kupu I folofola, ko tuina mahu ngai he ko whakau kau tu hoki ai piwen, o koe ke o folofola ke ta whoki pe o mai,
kumi mai be same ua tolu ve sula ki o mai o koti mai pe aluke he te same ka aluke he me ia direction ia na to kanga ki ai ko pau na ne fa kau ki me ang mahu inga e ku osi mo a fio ibe tu ia ko to fola ko me hange ia halula fua ia ke fononga e fale area me kau taki i foi ta ko ia pe ku ne o mai u direction ke moto kangi he ako moto kangi he nane to fola ko ni ngai osi nei o mai motogangi he ngahi liliu fra ekonomika ke ko ngai fetu mata vai o ne vakai ke ko ngai to fola ko ni mai ngai kupu ko ni me ha hanga tonu pe ia ngai me go tu yo ne afio pe o ku hoko la ngai me go ni tonga ai tari he kau taki ngai me ofa o lava wesi ai ngai ngawe ku fra hoko e kau taki he preanga ko me amonia e stol e koe sio koe ki he kautaki, ko ngai e mea to toni e whai to kanga ki ai, wai kau wai ngai potu ngā ua kau e pe mo kau minista me kau whau whare area. Te oho vare ki taia he te toki ilo haki. Te tok whatonga koe langa koe whai langa a mea. Kau e whatuntu mo. Koe natula koe ngā whaporeanga koe ka whitu e ke te hawita langa te tu maari O hau peke ke tu maari he ngā whaporeanga pe koe ngā whapolitikare. O si talamai he indicator ia a he palopare ma aini go whai kai toka. Koe tong whafufu koe whaunga whakapisinisi. Whaka sia ia. Paru whai bea he taha kotoa. Kau ki toi ki malo yang ono whai he tau whantoa sia. Te tong whafufu. Kaya ha minista o wale pe walo kesi hane mea lere. Pe ko hafa wonga whare alea. O stu ia he tūra wea ngau fua. E kono moni solo ko awe ni. Nau, ko unga fuke whatala noa koe ni. Taimua nau ku ngawe he tonfoni pe moe. Pena ngawe ho koa koe medical doctor ai pisikoa. Nā ku koe anga i whakaukau. Anga i whakaukau o ma tuunga lelei. Whaka income. Kana kai peke pehe ke taimua nau sio ai koe. Waha taha peia koe ia peia o ku politiki ko ia be o he o ka te sio kita ke ka utu te langa whare pau te ki hanga te ki tu fa ka pe ai ko taimia ko no moni fa ko te whatano mea ko ni solo ko ke ilo pe mau ke taimi ko ni pe ko ki programa ta ke hanga whaka hoa Singapore mo ngai i bilifu te mokalati e Pasifiki moi uhinga go e kulau go aku na kai ke to koe kaweinga na ngaua ke taki go a Singapore koe good governance pe ko anti-corrupt to e corrupt pe pure a good governance koe na ni kaweinga ke transformation a Singapore me he masiva ango me tahiwa ono faa pena nau independentia ke tahiwa hiwa noago nau tu mo me within 20 years was transformed more stability ko ngai fata no ke me ko ni mau inga ke tau fa kau he koe whehuin te ke tau lava tari. O mo pehe solo within e tau e tahanima ko ni tuo fitu e tau filipare mia. Mo pehe wa whaironga e o kakai mama tau o mai po mui ate tau vai o Vanuatu mo Solomone. O te pehe tau e taha mafuri, tau e ua mafuri, tau tolu mafuri. Pe anga fe ke lava e mau he kakai halirei. Kai ke ko uhinga e ku whakatalatala noa ke
ke o te tau pok kaun he whanki mea ko ni ka tau whakaukau whalahi he guai e whatongia ke tau solowa mea ko ni. He ikai ke tau alu pehe anga mahe ni. Koe anga mahe ni e nosle maina ta hano. Kau tama koe koe tua na uhofe pure anga ke liriu. Voto no confident. Ko toki lava whaka o mau. Osi koe ne foi te mwani ko lava o whakatoka ngai. O wai rea me filosofia pehe. O wai ke uhinga ho tau i pe ko hofi. Oi fai hala. O kuke fai gerei koe. Koe ke uhinga pehe ia. Malava pe ke hofi fai hala. Kau ke fai hala pe. Ko kuhinga ni tano ani. Ko se hui ko ni to o mai ka pinanga se. Ai imagino que pare mia malolo. Ai mokoi ka kai mokoi ai ne afio. Pa to fra ngo ke ka wensinia. So foi con ai he to for la pe. Ko hapure. O ku fanongo ki ensinia. Ye rea ka o nau ka ma ka tama nau ka ki ai ai ko ga ko happy emma o ku whakaongo pe whanongo ki he whae i ai kau engineer ka e ko no moni ko taipege amanaki taipege mahino ka te au pena anga fefe o me ko whapea tai solo I see invisible head o no nga Pone mama o pe me atamai tangata. Pone hoko ana ko tutupe au tua hanga isio. Fi wa no te peke mahino ya pe na yanga fefe. Pe na yanga fefe. Ka kono moni o lava sio ke mahu inga ke ua te tau o mai o fa. Tau ki fusisi au pito. O tu iau ke continuous improvement ni. O tu ke continuous improvement ni. Pea ko tui, nau ki whanongo hake ko no whai ke mahe walu poini ono ai ko ngalahi kau minista. Ke au whakawhiawhia ka te au. Ura te unau pay attention ke tō wholofola. Ua o kunau pledge te nau commit o e lula fuai. Ke whai kai e whange ko kulau ko ha baseline ke tau whanonga pepa tau tu o sio o tau feia o tau i feia me baseline ni pa tau whatonton e ko sio ke respondi ko kau minista kau e te me kau minista ki mua atu whanongo ko ke mea o wai mea lalahi e ua ko hanga whatonga una hanga ino appreciate a to fola ko hau mena na wongo ya he kuraka mata hanga una o te whaarea ke to fola hanga na ke na whakau po na uinga o ke mahuinga to fola kana uinga wha ke hoko ko baseline ke tau pepe ko lo tau pe tau fola tau ko fe ai afo na la ku mai tau moa tau ke yofi pe tau mama o tau tolu o tau na fa o hake au ya tanga na ulo to mama ina tolu ya o te fa mai to fola ana o ya foga ke fa tonton ta ke mau fononga ka ko fa no no ki interview na te val poinio no o ko fa to vai raki o na mau inga ia e lula fu o mai be taloni lua o na tukupa te na inga ke turi fua. Ai ko me o fia pe solo ko ta be fokia nga I ka veinga na ko alu moya ko tu ko fa ya la ke o va henga. Na ke wala o tarangi te tano na hala te warita na hala te na te anga ai na polo kala mano te ai na palere nga apia ko la to kai ke alu palo mese me. Kana ko alu kore Pambau mo loto ke pure I lere ko tau fonua. E tau tu hau mo tau fonua. Tamo o mai o mo tika.
Taka pau kai koe me aia. O te mo te mai motolka. He koe na aku mahu inga i pia wahi ka matape e so. Aia ki au. Koe tōwholofola koe ni. Kai e toi fu kehe. Mo e raki timani mai ke pure i le re whonua. He koe whakakau en soi. I si i pe tau koloa. Pe si pe mai tau panga. Ka pure i le rei. E fia pe kakaia. Ka kou tala noa pe ako kuwahe ngā solo. Takai atu he ki toa tutoa goni he. Koe tala noa fia ia ai kakai. E nau pe he. So koe tala noa goni koe tangatai gini mei. Ko loloi. Koe ne whakarea mai piveni. Nau ke isi haka au heni he fitu noa. Fitu noa, val noa, hiwa noa, wafe, ngofulu, wafe, wanoa, wafe, wanimai. Nai kai peke u te whakakaukau au ku malawa hala pure anga, he mau ki i kolo, o toka lere pia varita. So koe. Aia koe, kaneke ki walo apalo mesiwa. Alpea o kore e nau pou ke pure i lere fono. Sai. Whakarea koe ne whai kai. Mo ilo ka si, neongo si e ki panga whakawahenga. Ka kono pure i lere, te mou si o pe konola. Ka te mou fia pe. O pure koe ni solo without hesitating. O kore atu, hato e taha whahenga, kehe. Ke hao tala mai, o ku whakaofofa taha hala ho nau kolo, pe ko nau wahenga. Ka koe lau maari e fukia, he nau maawa e fwoi mahino, ki hono kai e elefani te, ko ha issue or complex. You need to take one bite at a time. Pa te raki i ngā wai, a fwoi paloparema, tata, ai tata. E kono moni ko au foto ke mau ko sa kolo. Ko i tawe wha koe ni. Mahanga sai ki o kai ko toa whanki hala. Hui he moi ko community road. Ai ko whanki hala ko kolo si holo ko he loto kolo o whanki kolo. Ko me o toka ke pure anga hui ko he pure anga ko hala pure anga ngai fu hala la hipe. Hala ta fa au pe ko hala pe o na toka nga ke. Ele whanki kolo si holo ko ke apila utohi ke apsiasi ke ngai i whataanga toka kowi peia. Ka koe whakakau ia ke whakaivia. Nei i kātoanga hati hotei na nau waipe mai nau whanki loko pa waipe kau kau hati waipe nau ngai kalap. Ke au koe langa e whanua e langa pika kai koe pure anga. Aia koe ngahi mea ia ko nofo whakakau ki ai. Ke lava demonstrate, so koe programa no goni na hanga fotu, os whakatala noa mai mo pure pange mo mea mo se ai fale ale koni pare mea koni ai mahu inga ke ngau e foi mo tolo ko ia ke alu katoa ke funky vahenga ke express informal sector e ko nengo ko uno li kai go mahu inga no pure i le fono na ka parte ke whakamana tu ina ai press conference pa hanga tokon pare mea e whawhonga o e watatao highlight mai ai report me tau tahani makohiri ko pesete uani mai kakai me informal sector masivesiva ko ya mai ko ke tau ni o mai ko review report o ke pesete uani mape
ai ko hare wa me une tala mai ai ko ke fe taula ke tau me ta to fa hoko mo palo pare mo foko ai ko puhinga foko ku poini fe mau ke tau mama o meheanga maheni o whaka kau i hafonga fo koe kuanga foko i whakatala noa ke mea gona mai he tō wholofola the essence o tō wholofola ke pure i lere whonoa koe ngai pou wene na mai me wholofola ke foi ultimate purpose ka pau te mou pure i lere whonoa e whia kakai ka pau te mou pure kovi e launga kakai launga tu e kakai Ke konga e ko whakau kia ku mahina o pito ka te au mahu inga tō wholofola pe koen ku ke tala noa ke kakano o e tō wholofola me he bakai koe a koe i he tuku ko ia e tō wholofola koe e konga heni o ko loto ke huanga o atu mua ke te wakai ange ki ai ko konga koe ni koe o ku e whake toko lahi o ku nau whakakau na tau da mai ko koe o ku ke tari hopo. Ka ku inga ka te ke whakailo ia ke whakailo mea o ku na e suspend foki koe na e whakamalo i whakataimi koe. Ko inga ka atai whakatotolo ai komisiona tau i whaihala. Aia ko nau whakatotolo ko nau whai koe kia hatikite ia ke behe ko whakamalo i koe kai whai hopo. Ka konga e ko mahi no e bea konga ko ia. Ko konga ni o ko loto ke o atu. O kuanga fe ne uhinga le rei ki he kakai e whanua whakaluku fua. Ke whakailo ai toko hiva i wharearea. Toko nima o kunau minista i he kabineti. O si whakailo na dolu i he whakailo koe ni he hia. A whakailo bribery he. Totong fufu po hai whainga whailo koea. Ka ku whiri na dol ke nau minista. Ka koe mea whakaino kuloto ke whakaongo atu me he kakai, ko hai o ku whakakau pehe he kakai e whanua. Ka alu atu rewa o whai e hopo o nau mo ua. Ka ku nau minista na dolu ia mo whai tu uni he tuku hau e whanua. Iha fo i taimi tau pehe toku alu ia tau taha. Pea tok kakato fo inga au e koe a deal process ko e lao. Kuna os fai tu uni pe na tolu he na os ilo i pe whaka ilo ia he os pe ko e whiri. Kana huma pe na toko a fai tu uni alo he tuku hae whanua mo whai na unga awe. Pea tok talamai whaka mau iyo naki kaka e to hosea. O kuhange ia ha whai ngā mea ku osi na ta os ilo i pe ta tolu e alato o tau palo parema he. Kai tuku wange pe tau tolu ia ke lere pe ka oreva ke toki talamai pe whakamau a ngā iyo na ke kaka, pena i kai ke kaka. Ko konga e ko atu, ko hai mea e whalalai kai ke whainga mea ko ni ka trek e uhopo ko ni o taulahi. Mga whai tutuni ko ni pe talamai ia ku mo ua ha minista ia e toko wha pe nima. What happened ke ko hai mea e tuunga ia e whanua me pure anga ko kovi a hai e tawa o ke tuunga pehe. Whakaluku fua, ta noen whakaluku fua i he ne tuu. He kai whake tau lawa te whakafoke u whakailo. Pe koe ke wila po ko hai funa ne whai whakailo. Ka ku osi hai whakailo whakamau anga. O ku kange ke koe ki tokanga kakai e ni ihi ki he fu whakailo mamafa koe ni o whai. Nau tokanga pena tolu ki he whakatotolo ai ACC ka koe. Ka te kai ki whakailo ia. Kei tu a pe koe he i he whai mea koe kai whai nau fuka koe ke lapo ko whee konga ku ke tu o tāpuni i nau tolu ke e whihia i nau whakatotoloho tu holo hewe. Ka koe ngā ni o fu kehe ai tukuange ki whakatotolo ACC mo ngahi hopo ku os whakailo he whakamau anga. Ko muri nia ko ni whakailo pe minista ia ki whakamau anga. O toton ke nau whawhis na tolu ka kei mau nau dignity. Kai. Ko kau fuki e mea o mau inga solo. Kau hange foko whakatala noa. O kai hoko noa. E koe taha ne mea te waka whotu atu. Koe mau inga e koe ke oa te ke whakatau hosi.
Koe ke mo ua mai pare mia e kao. E nere ke mawhakatau ko si mau. Koe pou na hawe kai unconditional. Ai ke fehu I mai leo. Ka koe hai mea o ku minista I pe a mea ku o si ai pe mani ke se ACC. Tai miau tau pehere wai. Mahalo. Tai ke te whapapa. Mahalo na whakatau ko. Ko ka kiau solo ko kiau yo ko mahino be tau. Mantu ko hoksino ko ke hoko ko haranga mama. Ko ya ta ya saia. Ke swim against the current. Ka ya ta ya saia. Ka kiau ko sai iau wai mea heno ko loto ke mama ilo osame fofo I taimi fofo I mga whaago ni solo tene hanga hulu e whanua o kautaki moving forward mea ko loto fie maaria I pe au ko whehuia koe nau ko whakalosi kau meuriti wai meuriti ai ka koe kwanga koe sio the what purpose behind this me koe te tautope ka koe me ai na uhinga ai te tautoke for stage koe ka kiau o koe ke moua mai pare miaga ke o koe o au gata ke peke koe katoa umea katoa koe ni. E kono mo ni foki o e ke tau lava te tolo o puna whakalaka ni pare mea koe ni e tai kaua I mea koe na rai he pare mea ki mua. Ka le hanga o mai ai palo pare mau toi lo loto ange. E nei ke tau lava te tolo sio ke umea koe. E koe tau sio ngata peitua. Tau sio pe kakai lotu ni kakai ata ko wai me ke he ai go o pehe moni au pito pe masi ko au yo fa pori I ho fanga ka si ni go fanga ko fa mi le dau ana na lo to mai ka ko fiu ba ko me ani ko ultimate purpose ya o te alu ke te fonga I kakai ke te tamala pe I ha whahinga funga ka pe ai ko hunga foke ko na ula wai ai ki we solo fola ko malanga I ko ha paanga o ke mau he funga ka ke kumia ko tu mali ko tau pe ka pa ko pe ko minista ko me ke ma wa ya ha o le I fa foi tui I he funga ka ko fa tau hos aki ko malaki tamako ke tu no tua e ko me ko lo to ya ko fakatala noa ai ko tala noa ko gai na ne to pa fua ko ha ko me of kai ke ko poini ya o fie mau ke o ai hu mai pe solo mana tu ya ke me o no fo whakau wai to ai whake kau hu mai me whare area te ke nau ngau whapureanga nau to o he no clue ke whainga wharere pureanga te ke nau hu mai na tau whare area o se engineer pena tau itua ke nau hoko koe minister without knowing e mafa tuki ko awen ka hanga whamatala I mea koe koe wahe ko hoko koe whafunga whare area mahalo koe he wafe whangi au e foi wahe ko toa pe ko vai ko ke hoko ka minista o wafe fitungi au ai ko te ke hiki au ko tolungi au ko whangi au ka koe commitment ko to taibi te kai ke usia tau o wef ki hataha ke hu mai te ke ne mahino e whare ko engineer le vai hane ko mea ko nei tala ko
kau engineer koe hu mai pe ka wa fo i man ke tu ko tonga fit mo tonga mo e wa ta ki tu kana o minister na to pa no fo fa ia ko nga ko ke na ilo mai ai mafa tu ki nga we ko ya pe mo ne po pulanga na tolu tuku ke solo ka pa te ke corrupt o hange ko to fo la te ko hinga ha to ke tali me off ko hinga fa no ke ko ma we email ai ka investor ko na mai ko ke na invest ko he mala wa puna wa ai la silini na ave ke ka government official ko ni i he direction ai cabinet ke ave silini ke wa ho fa le ko ke na o fa ya ke me o a ke a ko ya ke na mai no da po ha ba ai ko poini ya ko hinga pe ke ta malai i ha fonga ka ke ho ko minister kono nga ka pau ke whakakau ke corrupt. Solo ka pau te ke mau hataha i he ngahi kau taha businessi kune pehe kune o shanga o mai ha mea au pe kune whenga ke ne totongi i au. Solo, ko whakawhisia mi whare area. Ko poini koa anku kai ke uwhie minister au he mawha tuki e ne kowi ka au. Kana aku to o fatongia go ya o mahino ga te au fe mau he fonua na mau to si e ko tai mo na to o ai pa na neongo a o ne fai a o fenga fare i go ni na mai ga ni o te gala go ke trucks ke ilo te ai trucks faka i fia o pe me ka polisi pe mo ngai ka nga me pe faka i fia malama ke na to tande go masi ela tam na o mai ta no pe me itala ya hange unau ai ke wili fia ke unga ka te o te fai ka mea ka te tanga ko sol o ke elo ngali sisi e pehe fonua ngali sisi e pehe ono ta ofi ai to mai waka puna a sapate ngali sisi ka te utaka ko e ikai ke malawa ke to maha waka puna ta involved ai kai ko ke ya ha mahaki e ke la ko fata ta trucks mea e kai ke malama ke more ha container me waf kai fika wa kenda mo network trucks ko money laundry solo fa ka tu ta makia pa nge fo ko glau o fa mai au na mahino ke ka MP for o ai mafa tu ke fatongia go ya ka pa na o fa to nga i me go ya te nau ona polo rewa founga ke nau hanga whakakau e tau whiri hapare mia ke ne tatake whono. Petuange ke ne whiri o e whakatau hosi ke au peia ke au peia ke taha no ai a peo ala te tangu te tunga minister ai ko kuhinga poini ia ai mahu inga o mone au pita meu ke hanga ko o reisa ke ka mahuinga au pito o ko sai au he mea gon poko ko nga ke fifile ka kai ke nga ke ne ko e tauton na e so wanga ko nga ke isia ono foake ongo fulu miliona ke kontureki tai fui e fonga kau ku kai ko issue ia he taimini ko ani go lau ko me o minister ai malo pena na fata hos ko hanga pe foke tau articulation mo to foka fofua ko e keisi ba aku solo te ka tati kite ia ko kau ia me na pe ko e mau tiuti ke mau malui ai tau ataina o tangan katonga ai go ko mai ko ni stuta de taval ko no ni o kai pe ke mahina ga te au to ko ha foko ai me go issue
ha mena hoko ko issue he paremia ki mua ha me hoko ko issue e taimini te ke mahino ka ka lo to mama ai o ko sai ai hanga me ko ni o hoko ko halanga mama ke fonwan hulu hangi haki kasa e tau unu ki e ko no moni ko lauga aku kato e ha issue peheni lipo o mai o i te fai pe me tatau no different te ko ku tui ia na e mau ai tau ataina ai tangata iki ko ni e ngau e fai tutuni kovi ai ia to fola o ia we ka fai tutuni kovi more tau ataina kakai ia we solo ko sai ia we me ko ni ene hoko e ku kai ke tau ilo i tau tole mea ka atoa pe wen ka au ke taina mau masi solo ai mene tana ko maria ilo hoko te tamu to sio fa foki e mea na hoko ke filipa lembia no fa ko pe na mau fe lo to lahi ko e foi taimi no ka mau lo to lahi ke hanga furihi ke hanga fa toka lele ki kakai ke nau tali e foi liriu o mea aisake ke fafato ka yo tu ne taimini anga ko me ke te ko ia o xio ka ko foi taime go ya mas ka yo te na ka yo te ha me ke te xio ka ka u pe ko ha pe au pe foi me na xio ka for this is evil and it has to be stopped kanga tai na o vale au pito xogen ka tade foi mondo tako page ausia ai fanga tai ba mo misi ia e feinga ke na fe mai no ko ia na ni hanga foto atu na fa mone pe ba foto ia ke o fanga tai ke na fe taulaki ke na fe tala no na me na tokanga i ke ai o so ka je hanga ilo foi me ko ya When you go ke posa pate o ma wa fe tutaki ko ui e ko he na ko tala no me ka fa fonga fo o ta mo si o ke poni pero flight ka wa be ba mo misika a we posa pate misika Oia mo fane fra ma bobo mai na nga o ta fangota o hiki mai ya fafani he mahino al loto o i wolo kon ko tara no guys kana ga ke siwe me goni take you away au ki ai ma o be foi loto lahi ke o ha fa mala ne te ke hoko me be ia ki mo ma tu ko na tu la ko filipare mia o ku kemi ka tamago he pa toki fai ai pefe telefoni aki mo se fa tau aki ta ko te ke ha o ka mautol te ke TPA ma ko ka ko te ke ha o ka mautol te ke minista ba ka ai ko ngai me ko fai ka ko tai mana usi ai foi i volo ko na hoko ai o me ko mare to fora ko pure o fanon o fakaongo Ile o ka engineer ka ai go ai ki au kai ke ma o kai ke ilo me na hoko he fetala no aki a fa no mo fa ta ni ma o fa fetala no aki to tapu mo fa to tap ni ma kai ke wanga ilo foi me bena ilo ya this is evil has to stop Deu hao por la fego to ki unfold o mea po sapate to ko to ma o e tutaki me on fa to ta pon fe tu ko me na a to ta fa ngota e ko mai no ga na tol o ko ikai ko to ta puni mai o na fili ke pare mi ko na fili ko ka pa e a ke to ta puni ma o ko ikai ko pare dia ai ka engineer ko ka engineer ko ka ko mali anga tau fono nga mo nge ko lau ka ki ho no ha me tu nge pe ke si ko di tau fono nga mo ya la e u me ko la u to ale re fa ma nga
o mai ki tai ngoi ni ki break au ya ki vacation kau ki fra o se ki mo e ta ama ka nga ka taimi kau ki fra o se ki e fe ko ni ku mahina foki I he taimi na mo pure anga I ko osi na mo fai nga he reform I he tata fita he lulu tai na mo fili ai a whaifkau te vita palu ki hoku ko CEO o ku tuku mai nga hi ongongo me tonga ku whawhisi ka mata pe pure anga ko ni whawhisi a CEO ko ia mei he lulu tai ko ki u mao ke uhinga pe ku mahina pe ka te au ko taimi ko toa pe ku liliwa e pure anga pe alatu me kau lili me kau taki ko ai mo nau whahinga direction ia nau fie mao mo hafua ngahi lili nau fie mao pe nau tau atai na mo mao mawhai ke whai ngahi mea ko ia para pahe kai ke tatau ia me tui ai kau ngā ue I te tawhaki ko ia pe lawa pe ke whekau I pe ko hai whainga uhinga ta kou talano atu na I whuke makatunga ko koe na ke iai na uhinga I hono o mai a te pita palu ko ki whui taimi ko ni na mo wha awea ki sea ai whaifukau ko ni ke ne tataki ko ngā ko ne expedisi ko ne taukei ko whalere wakapuna me hafua ngahi mea uhinga ko ia Iho wakai atu ki ai he taimi ko ni ka pau mooni ku whawhisi me whatongia ku whewehanga ho wakai ki ai na malawa ke whakakakato te vita palu ai ngahi mea na mo whaamu ki ai pe na mo ngāua ki ai ka koe ngā koe taimi na whihangahangai mo ki mo tolu he mea ka na whewe ho wakai ki ai na au sia tau mua na mo uhingai hono awe te vita palu ki sea. Koe sol. Koe whatara no ia e loloa. Pea ka pau te uhanga whakama opo. Ka pau nei kai ke whakahuma te vita palu. Koe mea pe ua nei mi malawa ki hoko. Koe tai aonga kau taha. Pe koe toi mua hiange ai tuhau e whonu. Koe mea pe te ura whama popo. Solo nei koe taimoi na mahu mai ai nei mahino mai ia whie mau ke te whetongi ai ongo misi ni ia. Ko ngai ai maintenance ia nei whie mau ia ke. Ka nei whie mau I tolu poi ni 1 miliona ki ai. Kai kia tolu poi ni 1 miliona e purea. Nei hanga rewa hei tau kei kono te vita palu o whakatu ki he kau tahape kone ai kou nau toka ngai kone maintenance ngai wakapuna koe ni. Ke whakafomua polo kalama maintenance koe ni mea kui koe moa program. Ke ki whakafou ai. Ai koe no fwoi whakafou koe ia koe whie mau pe ke totongi taha kilu ni mamano whakata. Kau hanga he foi program go ia o mai e toi foi I lifespan ki he wakapuna e foi tau e wha. Koe racing line. Koe ui koe kai ke aha sili ni. Ui koe fu sili ni lahi ko os in cheki ke wakapuna koe ni. Fie mau ke aha ki I taimi ke ki I tānaki he wakapuna haski se niti. Kai te whai ngai fufoi I major maintenance koe ni. O uhinga e kei puna e wakapuna. O kei laka pau nei kai ke au kia e tau ke ia e kau ngau e lolo tō ngā pe mo civil aviation ni. Koe nau ngā tāpe nau tolu pau ke whetonge misi ni. Koe whetonge misi ni whe mau lewa lau miliona koe. E kai ke ai unau o stock e nau tō se expire. Ka koe ui koe tau kei koe na ia te vita. Nei tupu ngai ono o whakahauwhie. Kai ke he solo ka pau mo ne pe he whakawhisi koe mole lahi ia. Ka ko hange koe ulau o ko uongo ia pito e ngahi reform e whotutu. Hange koe ni. Taimi koe nai ki whi mawai ke tau whi tuini o tā kai whai maintenance. Pa whi tōka ki mai u kongkonga. Na launga rewa hapai kai ke te aha ki waka ke.
pe au ilo ki mui koe sapa o ku whemau ai special exemption nia ke kai tokto ke malai whakapuna hapai. Ana wilo ki mui tako malava pe. Ai pau ke fou he foi process pe whengau e aki pe e viesini pa me tonga ia bodi. Whakapapau e wai e lori tamate aki. Kai lava tukuange sapa. He koe sapa whoki koe haia maia me ea jetemi. E lava pe o ka koe foi haia koe ake ne service pe a vava. E lava pe o tānaki, men ke ne lava taimu koe ia palo parema. Ai wakapuna koe puna ki hapai. O aha ne foi puna tō taka he wiki. Kene to e pek loka e kau presences. Kau ia ngahi mea ai whakakau. Ke koe ui koe tu maria e a Fiji e ne punanga tona na ki wawa mai kau mata tofu aba mai kau reunion mai ngai festival season ni ke a fainga foto tu long temi ke ai foi vaka punam lelei ke domestiki ke frapa pau e domestiki lava o service pa whakangata lewa mai aure ki wawa kai fo mai tonga tak hange pe ko mea ko nu fai e fisini ki nen tiba mo suwa whakangata te tau tōhanga tōne waka international ki suwa. Kai tō ko tō awai peki nenti. Ka koe nau domestiki, koe hafo ua pe. Hafo ua pe koe te ono pe puna waka ki suwa. Ono tō noa pe puna waka ki suwa. Whitu pe au ope he. Nau hanga rewa o strengthen nau domestiki e lai. Ai koe ngai fua tū ia ko pe neongo ne mau e mea na mau os whahoko. Ka ki au e tain tatau, ange ko ulau, o lau e me filosofia, o kai ke hoko o tau e koe whai hala, ke automatiki pe tamalirei koe. Ani koe ne asmai koe me mau pure anga, Pe mau tōria koe kunga ke na mau oho koe ki e koe ngā ke pure i rei, ta kou te ai moi ki whai i wola. O tupu ngai koe ne palpare ma koe ni ka ki au, hoko katoa me ko ni ke na ko e fonua. Ange ko ulau, ita ke ne ko e fonua, ta bua ke fonua, ke ko tau dia ke fonua. Ka ki tau ile tau to. Ka te tok tala pe taime. Ka ko o fa solo ko ni ko maulo lo e taime. Malo bito piven fa malo atu he lava ko ia fai fatala noa. Tala monu atu ki he halanga e folau ku teu ke ki tanak tu nga o fefine. Eta toki siobe i ha whainga maari e toki hoko atu e polokalama. O whātu piven. So, o whātu. Whamalo atu e kainga i he lava koe ke mō kao mai he polokalama ko ia. Whatwhanua fo ki he whewhini pēr mo e whafofonga ko ia o tonga taku whitu paula piveni piukala. Ku whamalo la hea tika mō tōl kotoa pēr mō kao mai i he tau polokalama. O lava ke mamata e tau polokalama. Tātou te whito ke whamaloa tika tiki mō tōlu ko ia ai tau kau sponsor ko lava ke mō kau mai i he tau tokoni e tau wapaanga ai ngahi polokalama ko tau pēk tau whahauka tu mi hen. Tātou te whito ki he kautaha ko ia finance ko ia starik tupope mo e South Pacific Loans noa walungeau walu hiva walu kunau hen ke nau tokoni ki tau tolu iha whahinga whia mau pe tono no ho iwi whapaanga te mau ke whakatau hao mea lere ka koe ki au ho iwi, whe mau ke depositi whakalawa ngahi depositi lala hi hao api mo ngahi mea pehe, tokoni ki he ako ho whanau, koe kautaha ena kunau tokoni i ho tau kainga Pasifiki i Okalani Nusila, tuu he whika ua ko ia Cavendish Drive i loto Manukau, ai koe South Pacific Loans, te ke lava o whitu taki ki ai, telefoni pehe telefoni koe nā noa walunge au walu, hiva walu, Talanga ki ai ke lea ka taha kau ngā wengu na osi i lava peo whetu taki atu kia te koe i he tau ngahi lea whaka Pasifiki, kau ai lea whakatonga, Taka pau ke whetala noa pe ke whaiwhikau, starik tupou, talanga pe ke lea ki ai te nā hanga o whakahoko koe i he telefoni koni ki ke tala noa ki a starik tupou. I he whainga maari e mawetaha. Ka jenga tai ko tau wharekos ulu ko ia ai Francis Tikats,
ange ko mo me ai ku me pang pena tika ke uma halai ata ka te to kingawe ke sio ke ngai ata ko nga I he Francis tickets ko loto ke tu wa ke te whakau ko ni ka ke ngata I he service ko na whakahoko ma ke mau tolu manti o hanga hake wharekosi ko ni ke tā mo pe uplifting oku o si whakatu foki ai VIP room aia te ke mamata pe lai tā ko na ko konga na I mo ai wharekosi ko ai sea tolu ko na me kau ngawe te ke hu he matapā ko na asi mai me I mui ai o ku ai loki ai ko VIP room ai ku uhinga ai ne VIP ko hinga e whakahoko service ki te koe ai o ki kai ki whakahoko I he konga ki mua mante ko si ulu ko kospeha ulu os pia te ko whakaofa os mau pe ngai mea ngawe ko toa bea o ke ngai mea ke toa siem mo me hafua pepa ke ne malu I koe mo ngahi katoa ngai mea koe aku lava pe ki whakahoko no mola tu pe I mua I wharekosi ka koe service o ku awe koe ki ai he loki ke ngā ke ona ke te hoha a ia koe ni ihe ki mo tolu koe ke mo mai he taimi aho mo kumi he whainga maari he po uri ke ki tosi e kakai koe konga koe ni koe I he VIP room o ku whe unga ia mo ki mo tolu ai koe service e ua mahu inga ku mau whai ai koe kosi ho ulu ki lelei taha pe a uku koe ngā ke maa ai fulfulu I ulu pato ki teu I koe ai ai ko free service ko ia o ku ma o atu ia te ke lava pe booking he mau Facebook o ku paanga ono noa ke service ko ia atu moho whakamoko tai te tongi ai ku ai mga service ke he ku lava I loto ngai ko tere hokava ko ngai service ka toa ko ia o lahi ngai service ia ku lava toki whakahoko pe I loto te ke toki Filipe ke tāna ke atu ki ai I taimi te ke a o ai ki ai ka ko ke hu o ngau aki ai VIP room paanga be ono noa ka ke hu ki ai kosi ho ulu ai ka ke te hoha atu hata ko hape taimi ke puka mau atu ka ngau ke nau whakahoko service ko ka koe osi pe ko ia pea nau hangarewa o uku ho ulu te teu ke maa pa ke alu ke ngau ai ko dui ko service lele eni pe ki mo tolu pe ko stola he ki mo tolu ko mo fitu taki mai mo fifi apito ia service ka kos uli morini o tola ni manoa ngai fetula ni menima ono noa ko na kos ul no molo mi no follow pe ai fa noa ni manoa ono noa ko ni ko service ma va ko ni fai ka te ko pate o atu o kapa inu tai totongi ke inu fi ai to kapa u vai kapa inu ka ko lava pe o atu mo kapa ko ki malo yange ke te ko tai totongi pe I he totongi panga ono noa te ke lava o fai service e ua ko ni ka ko ature moho whakamoko ke whahoko ai. Pero ngai toi ngare ngai service o whai he loki koe ni o slisi pe iai. Te ki toki whiri pe koe kau ke whea mao katoa tanga pe koe ke masi ke toki etia toki ho totongi. Ka koe mau tua ke atu e room koe ni koe bookingi te ke lava hu ke ma website tap.francistickets.com o ku iai pe bookingi ai te ke book now. Pe te ke hu pe koe ke mau ke Facebook Francis Tickets Tonga o kos SPI book now porque lomi ia te ke puka I leva te ke fili leva VIP hair service porque ha me apau ke SPI VIP ko ngo service ia ua o kulava ke fai me he loki ko ia ka go tua ke atu ke tiki moto ua ki ia ua ko ngahi product ko ni kuma watu o koe product ko mau ke Plowex ko product ko tola tahanima ke taha ko dami ko ke whakatau ai fai product ke ua tola hango e ua noa ki he ua tahanima ke taha ua noa ke he ua pe aku ata pe ke whakatau ko halai taha ko ke whakatau ai I he price ko ia ko price ia kuma ngai ke tainimi te tau pe he pe ku tola hango fulu ke taha ka ku tahanima ke taha ua noa ke he ua ai sa ia nge ho whakatau ua noa ko inga ko ki tola pe nima ko e te atu ke tahanima ma awai ho Plowex ko lele taha mandi he mau promotion ko na fai o katopa na mau tufa tai totongi ai wax ko ni I ki mo tolu pe mo ngahi mau ko na mau atu ai me tolu ngai tupu no mau tufa ko mahanga o atu ke ai ahi ke sia o kulava ngawe aki ko hafu ngawe aki lah ko ki me si pe ko hanga pane ko lu pete ke fa offer mo malola mo fa offer ha dai ki ngawe aki ko mo Bobworks o do de ma o pe mi ai ko aftershave ko ngahi kilipa original mga nau ko to pe ma watu ia me Francis Tickets gahiva
o whatawhihi road hanga ke tau mai pe au te ke lava mau kotoa tuia pe mi ai. Ko e ke ngatai ko tau whare wala i he Page Fashion Store ta whaaki pe ko ia o e Francis T. Katz te ke lava o mea tuki ai ngahi wala kotoa na mau uta tu ko ia ke tau ngahi aho ko ni au ke ngahi aho lotu mai mea. Loto katoa pe ai price ko sianga pe ko e tato te white ke tau tupu o ku mau kotoa atu ai whainga style pe i he Page Fashion Store i loto nuk alofa tawhake Francis T. Katz hanga ko ia i he tau mai pia building. Ko e kautaha ko ia tesi, kautaha maka ko ia tesi i loto Brisbane, te ke lava mau ia. Na whainga maka pe ke kofu, au ki tonga, te nau lava wholau atu ki ai, ka pae kofu i katoa mala e. Tau ngau e ki whoki tonga ai koe whanua loto, tau teu i ka koe ne kuna osi kofu maa pere pe katoa ai whanua loto, puria katoa, koe mapere pe ko aset honge koe na ko aset koe na lava katoa ia whahoko service koe ai aseria pe motonga ka ki whetu utaki behe telefona nau lava fuku moe tāwhalani ku nau whahoko moe ai ngahi kote ki he kau hiva tui mono koe live stream katoa ngai mea koe a te ke lava pe o telefoni ki he tehina ko nika tesi i Brisbane noa wha ua noa hiva fitu wha nima wha taha e lava tese tokoni atu kia te koe. Ko tui koe ngā taia tau prokalama ki ahoni, wha mālola he ati ki mo tolu ko toa pe, mo kau mai tau prokalama, pe aku whawhia ati ki mo tolu, ke mo doe mea mai pe, taimi e toki. Ma tui ko tau prokalama no molona mālolo ia, i he konga koe ni o tisema, Christmas whastau, pe te ke lere, e toki lere he wike uluaki ko ia, toki wike ua whe polite, i toki whanongonongo atu pe, ngahi prokalama koe ni ku tau lere, tuke pe proklama koe ni kulahi ki motolu koe ia ku presai mai ki whakahoko ngahi proklama mawahi koe ni koe ngaha kukai ke mo whaatatari pa koe huinga e ku mātoe asi mai ai o me whakahoko atu pe proklama koe ni whatwhanua. Whauka mo po uria tau toki whelongo aki i he taimi ka hoko mai.